Yolola ditina bamba kolong nate patuan lantangah to meka aluki to meka sangka ki to meka panikuan ki melo ke tatu utun dolo diolona to tumampata dene upak ne ate tengkana sara tulata tingayo pa tontong ki nabalayan susitu atu purata boko tamas sambayang langsangan ambe na anak na pinamasallo amin to tumampaki lan kadatuan surga te makale to temo opuang muira kakilan agan katumangiran apa ya te kami tuo na patotemo te opuang inang kisan datongan ni kumua tontong upami papayan te may mamase kaborok mi siapa tunduan mi tutang tore payan lalu mintu agan katuan ki katongkonan sama yallo misi solan mokan sia yate allo sia pirang-pirang allo pa landa lakomangkan na kian na marampa denopa na yatu tengkana situru ada mak din lagi popak lalan melo menggarontolan sangan na puang kipuang Yesu tutua mak parentes sola kamu na pena masallo totemo siya tontong salakona amin lan sangan na ambe na anak na pena masallo amin. Jam tidur we mari ira parang mati-mati nakul nggak pada parang perayaan natemen kami kuning pertanian sangat berkurang sampai berada bapak sangat berkurang mangi sangat berkurang
Pasaremo sa Pateng Kalpel ini. Apa? Pertama siapa kita Karampuan Turumbongan di sana. Sabu nama minimal dan perwakilan minta dokomo nah tamasya kita Karampuan kajian pangalan saya semangat talendo tama tetarampak kamarintinan li pangaparayan ta tuntun tamatin bak kamadandingan kigwa kemisai lesuleki kementiro tuaraki saliburan tetarampak liun-liun tepang liun bisiki lang tetondok uai mata malolle tok dodamo natang di masiang dilambi patiran sangka na didetek lontokan bisaranna mak pautan salah-salah kita torotolino mairi mentau mata talang turanan naki buang au bila-bilaranna pangalak pekayuanna tangla ditulak kia langit tangla dari madang ngaya kena papatu ilengki kena sanda simisaki kena kano tono toki Udah menentukan pasangan no. Oke, makan meh. Oh.
Makam bantang di karatuinna ya mau pole bandang siranna ya mau pandan numbalawanna kiku amak toro makambam manikatang palambiran mana marapuan manikatang maupuran nato masindong kita inawan tato kalua kita pak bak tenganta kita mau lampasi inan ni inan nakeden katang palambiran na laki toding marorong itu tanda bu tunta marasan toki sakbu dan tu pesi para lantanga mak rupa toding rombongan dakoto lata pelisun napala iya motu keluarga almarhum nenek Norpi keluarga almarhum nenek Norpi kote sarapung rampo mak tangkian suru lulako inana Pak Rapuan toding na to keluarga almarhum tato allu keluarga almarhum tato allu lo mai minanga rampo mak tangkian suru napakitan ninan Pak Rapuan toding na to Papa Tika Papa Natika dio mai maros rampo mak tangkian suru lulako ki alang toding na to nenek Jil to kalosi petarian rampo mak tangkian suru napakitangki inan Pak Rapuan toding na to bati ne pongutan durian lembang limbong mempatulako nenek na Adam napakitangki inan nenek na Adam toding na to keluarga almarhum nek pite petarian rampo mak tangkian suru napakitan ninan Pak Rapuan toding na to Papa Nageri petarian rampo mak tangkian suru napakitangki inan Pak Rapuan toding na to Papa Nikolin petarian mempatulako Papa na Adam napakitan inan Papa na Adam toding na to Papa Nikolin petarian mempatululako na Papa na Lukin napakitan inan Papa na Lukin toding na to Papa Nikolin petarian mempatululako na Lori napakitan inan Lori toding na to Papa Nikolin petarian mempatululako na Mama na Maksi napakitangki inan Mama na Maksi toding na to Papa Cici kondoran mempatulako nenek na Adam napakitangki inan nenek Adam toding na to Mama Ratno Leatung mempatulako nenek na Adam batu nenek na Lukin
na pakitangki inan nenek na Adam tori na to Mama Citra Kalembang rampo mak tangkian suru na pakitangki inan Pak Rapuan tori na to ne ansar diong may sasa mempatula ko nenek lukin na pakitangki inan nenek na lukin tori na to ne resti petarian mempatula ko nenek Adam na pakitangki inan nenek Adam tori na to Nelilande Jakarta mempatula ko mama na maksi na pakitangki inan mama na maksi tori na to Hermin ada Pangkalambun mempatula ko mama na maksi na pakitangki inan mama na maksi Mama Ria Buntu Kalando mempatula ko nenek nalukin na pakitangki inan nenek nalukin tori na to dari Mbak Susimo Sangararakta Pak gantianan taki kambio santun na tontong kila pala pai kiro dan tinting denni manitang marorongan tama talinga duanta tarampo bangun de tongkonan kada tapakaloloy soyanga sumanga atali ipang parayanta inde malole inde tammase turi paturu tomamma amor ore tomatindomo dote tangana sondong tangga palalamban tangga tamasian pabating apa buari kadi patumbaten di kala dia pari puang ia mak kada bisa mak pautang salah talang aturan na puang au belaran uai mata talambi to odo damo taratui rampo kisi turu to sambo bokota solata dung kalu atta rampo umpo petua aponno batanga di kaleta kenden umpo tanda merendeng tondon to batanga karampuan tamas solana sangka kenden anta angga mayri langan di mama bulolong reke dan de pala maau tang kelesuan isabati ngiriki
Ko kita mintu masolanasang dente kande maalalana alalaki pamale apa kukua tabe lako temei wati puang tabe lako temei toron toma aparenta toron to parenge toron nindo toron nambe sia lako kita mintu masolanasang kua tabe tarap apa pamale ya te kande padang lalulian tumanete Yate kade padang lalu sau toko. Yate kade padang lalu sau lutama katangka. Ta palisun ne pala. Den duga pate marupa masis singkaradian. Yate lalu langan bamba matua. Ale dulu. Ya Athena lalu langan Barapollo. Ya lalu langan Saloso. Kung na rin ito para po naman na pamininan nila kung kaya bananida. Ya Athena lalu langan Langada. Jadi kemarin pada motor semangat. Dong tu reke Saloso la raporeke tongkonan do pangloli. Nah ada do pangloli la dipakai dek langan tongkonan towe. Lago keluarga damai tongkonan towe. Nah para kami te dulu te dong.
Dolo yung ilaku marorongi kerke bambatua kukuat tabe suling kararata siman riom bulan tamat solanasang tabe lako tingayona mintu batik buang tabe ulo makarengan na gereja siya tabe lako kita mintu para puan paka kita mintu untuk menjoren lantai tarapak rombui mata bukan tabe tarapak apa sangat tuh na butuh nake nanti pan pabira si bali labiran domit petarian tua nah tadi tahu apa dari nek tondo dari pasuba dari nek bodo dari lai datan ya tunan ibu itu te tomate sandra yang mirangke si bali nek tondo na bangun pengededek dari tahu apa lam pengededek dari lai tambing mari saudara dari tu iya orang kata nani nabu tu iya ya te dari yondo giring ya dari tak merara pun itu ya tu temo aku penin sikapan aku tu ini don lai datang te sekampa batu ariri. Ini bodoh maler ko berapa? Ini tondo maler ka pengedek. Pasuba maler yang bamba matua. Oben nian yo. Pahan. Jadi ku buat tabe rampurandan namo. Apa patu romana? Anak buku te mak teteng. Kupukada kukua rampung lako inana yaitu kita pak tondokan kita pak rapuan tak pada tama bang amon nalai hili dengki mak wanu rara dengki mak wanu lima pada nasanya to ya dari data melongko tak ada namanya deman kayak kuning pokadai tempon aku alai do tuan alan nak do tu potan dator pada mana ini lagi tapi orang ini tantu aku anak kuen caku amia katok tak natiro na amatan na ya jadi usanga ganak moto kupukada kukua mak wanu rara, mak wanu lima pada ya. Pada tahu ni om bayi pada motor. Kurres. Lonto di rorongan ni tanda butunta siapa yang patuanta. Apa si doloan si undian di mana ita mesang rata. Si tengkan si pembulan yang pak ganteng bertunta. Maka lima na langan ni mana ita timba tangapon no burana sepu. Enda kiminatasi o talempang kaling na temisa pati pamaluang. Makalim analangan ni mani itatim batangapon no burana padang. Enda kiminatasi o talempang kaling na temay sakke di pabatada. Wain na pong tulaga padang sakke na pong talom batanete. Dio may angga tambaraputalang kumamakambang katanga palambiran. Mana amarapuan ya katang maupuran di mana kita bang mora angga tora potong kontolim mo ma kikiram basi lapa bayi bayi selena lang pada dodo sang kalama na lapa si patu borona lapa si kaloi kalau kadawang na deno pan na susipang kalau na puang apa abori na totumam para ata onati kalau otang salah kalau tibori itang salah bori Onta marante mairi salipapan sileleta.
Ia matu kamarintinang katongkonan na siya ni elai. Siya elai to diata. Turang potongkon metana mali tutung kabar Allah ko siya ni Adam. Lana pagitang kiinan siya ni Adam tulatan ay pasundon kamarintinan ta. Si taruna. Kamarintinang katongkonan na keluarga Nenek Siska. Keluarga Nenek Siska Baraba. Turang po maatangkian suruh. Lana patiruang kiinan to maarapu tani pasundun kamarintinan ta. Si taruna kamarintinan katokonan na keluarga ne paremang kambisa. Keluarga ne paremang kambisa kondoran. Turang pematangkian suruh lana pakitang kiinan to maarapu. Si taruna kamarintinan katokonan na. Tabe tabo kami tutoring nakpilay ma. Ya belan ada itu kan dapat siparan maarupa atau di rombongan tu na soyan ambek lang telepon tono lang tengah-tengah kamarintinan dago kita su kita di bawah pelis Nepal. Si taruna kamarintinan katokonan na papa alai manggi tongkonan kuasan tongkonan buasan turang potongkon metana mali tu tung kabar laku papa alukin lana petirang kiinan papa alukin to di rombongan nata. Si taruna kamarintinan katokonan na Tomina Nenek Datu Petarian Lobe turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma rapu to di rombongan nata. Si taruna kamarintinan katokonan na Nenek Rina batu Nek Manda Langada turang potongkon metana malik tutung kabar oleh ko si Nek Adam na pekitang kiinan si Nek Adam to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Papa Anggi Baraba turang potongkon metana mali tutung kabar lako Papa Alukin lana pagitang kiinan Papa Analukin to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Eli Kendek batu Papa Kembar Malili turang potongkon metana mali tutung kabar lako Papa Alukin lana petiruang kiinan Papa Analukin to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na keluarga bati Nek Kama Petarian turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma arapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Papa Ajuna tumanete turang potongkon metana mali itu tung kabar lako si Nenek Adam lana petiruang kiinan Nenek Adam to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na keluarga almarhumah PK Sarasang Balombong turang potongkon metana malik tutung kabar lako sia Nenek Adam lana petiruang kiinan Nenek Adam to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Pongodipe Batualu turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Papa Santi Kondoran turang potongkon metana mali tutung kabar lako si Nenek Alan na petiruang kiinan Nenek Alan to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Nenek Kesia Batualu turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Nenek Pean Petarian turang potongkon metana mali tutung kabar lako si Nenek Lukin lana petiruang kiinan Nenek Nalukin to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na keluarga almarhumah Mama Adeni Pasa Abuta Lobe turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Porosa Lampio Pasar Baru turang pematangkian suruh lana petiruang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Koni Lobe Petarian turang pematangkian suruh lana petiruang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Teo dia may balik papan turang pematangkian suruh lana pekitang kiinan toma rapu to di rombongan tata. Si taruna kamarintinan katokonan na Papa Adatu Petarian Lobe turang pematangkian suruh lana petiruang kiinan toma rapu to di rombongan tata.
Si taruna kamaritinang katungkunan na Rian Morwali turampo matangkian suru lawan na patiruang kiinan tomarapu todi rombongan tato. Si taruna kamaritinang katungkunan na Yunus Jome Sorong turampo matangkian suru lawan na patiruang kiinan tomarapu todi rombongan tato. Di Pakalolo nama tu kamaritinang katungkunan na Bapak Santi Kondoran turang potongkon metana malik tutung kabar ko Nenek Adam anak tirong kiinan Nenek Adam tori rombongan tata susi mo kulami aton non to matangata tujuan sangarata na dete tong ka adara alay ko laku tujuan pak gante ang maratunta kene bete mi sangarata tanga masih asambu lidan tama suling pak peringinta tangi pak gante ang maratunta tanga masa sebalida tikil lang tama tali nga sio kata ko tabe tarampo bang mo inde tong konang kada anta pasikita ni untung kondi ang lekon na inde malolle no pakai sini lo kan kabritin apa penan na kaban ngata tadi balik kita lo ke atas perlu terbuka ngata tonton pasakin na bunga dua apa na tutulan para atau kita angga mer salam amarampa salam amaru buang turun maka kita ulang kurang ada yan nakita ko ng barang kita lang. Saan dapat? Seruan tondoro telinarun maritil ako pentutuan lepu belana soyang sumanga atali pangaparayanta belana inde malala inde tamase tore paturo to mamma mode par oreto matindo modote untun damali ite meramagaman uru yang kaburu ite mebuku tanga si pederan dengka tahu tang tumangi tang sia dekan nalambi doso nalangkan tumiana manuk mengkara apa mitam para pa anate meramagaman tumba ulun nasa luka lua Tolong tondon karpukna minang lambe paka sombo duka batu rupanah ramakamban tumba padang kalambunan nalo dolo kabotoan kula tumba atangana tondok dolo kapento tuan lipu ke mesaile suleki ke mentiro tuara aki uai mata talambi todo damu taratui apa belanya tontong pasakena puang matua damai tangan langit kaborona to tumam para atah lamai lisun nabatar tua di gua karampuan tah langan di timang mak bulu lolong katong kunanta reka dirande maau tang kilesuan di timang mak talo tang poka dirande pala ma umburan tang tiseno tibum kami baba manik nande karampuan boyo tikil lang ami ampang baba nande kasungan to mataka
langsung ke Lombok. Hendrik, oh anu ya, Firman ya. Iya kayaknya dari